illallah, illallah, illallah. Nabi Muhammad ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Illallah, 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 illallah. Nabi Muhammad ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi bertaturin terjara, Nedra agam temayang pedurung bina. anak Nabi bertaturin terjara, Nedra agam temayang pedurung bina. temayang agam yang farkasam doa Abdullah le Ibrahim anak Nabi Maria. Temayang agam yang farkasam doa Abdullah le Ibrahim anak Nabi Maria. Temayang inang yang Fatimah, Zainab Ruqayyah, Zainab Ruqayyah selimung dua. temayang inang yang Fatimah, Zainab Ruqayyah, Zainab Ruqayyah selimung dua. di Ummi Kasum an yang terden Zainab masanya meninggal donya. Di Ummi Kasum an yang terden Zainab masanya meninggal donya. Ali berkahwin dengan Fatimah masa di Makkah, golong nebungka Utsman berkahwin dengan Ruqayyah pishi di Makkah tanah mulia. Illallah, 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 illallah. Nabi Muhammad ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hana tretma wafd Ruqayyah, Nabi pernikah kali kedua. hana tretma wafd Ruqayyah, Nabi pernikah kali kedua. pulang balengan Ummi Kasum, hana padum tun wafal tema. Pulang balengan Ummi Kasum, hana padum tun wafal tema. Tinggal Fatimah la ilaha
tinggai Fatimah lain ngadane anak bahati Sayyidil Anbiya Luhwafir nabila nabi nambulan sampo Tumale dudo Fatimah Zahra Luwafir nabila nabi nambulan sampo Tumale dudo Fatimah Zahra Alim berkawin dengan Fatimah masa di Makkah Godong nebungka Utsman berkawin dengan Ruqayyah Pishi di Makkah Tanah mulia Ali berkawin dengan Fatimah masa di Makkah Godong nebungka Utsman berkawin dengan Ruqayyah Pishi di Makkah Tanah mulia ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا خص بالسبع مثاني وحوى لطف معاني ما له في الخلق الثاني وعليه أنزل الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا من مكة لما ظهر لأجله الشوق القمر وافتخرت آل مضار به على كل الأنام
الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا الله يا هنانا